sang ni som ni le pali kum top in khelna thlanan anneya hei RG Stadium a Ramhlun United le caretaker team ni reng puya team ani mal som kima le reng puya in cheka helama hian team nei tu ela zadeng le Alexa hi lama hian a pawl hi kan nia chuan a sen hi Ramhlun United ani team deuh hlek ani mo a phone hi tikhan a fia deuh kawk ang dika khiang te ti te David Rin muana Ari Benjamin Elar Mar ti te F Lalrin Moya thar pate thar B thar pate kan ti le che tunge khai an pe taf deuh hlek an mo ball hi deuh hlek ngai thina el olte eta an mi ka khe kim lo tat Ramhlun United thi mai mal som kima som puya tukin ji en khera an chaka hei voin tlai po chak ler an tum khop me la fit fu khop me tunge kan kick goal keeper so Aizol FC keeper sui keeper so Aizol FC keeper Ramchana kan right back hi Sareng Puya caretaker ju the coach chon amma hian Rodmoya tlana Rodmoy hi veng hnuai player nia alaya I Robert Azarkot le mangha kan chon puin oma left back a ruaya jem bok not midfield lai dika khiang te le David Rin muana chuan forward a hian Ari Benjamin le Efa veng hnuai pa ve nor hle mai chuan left wing a chuan B thara Aizol FC an khelai jan Ari phat akin hi khin zom char mati mai tur hi ne tlan theil tuk mo Ramhlun lampang hi an ming kan the vak lo a hen som puya dikan ball la a ba sual tat mai when hi kumsang ni somni pali December ni somthum pakhat ania nuam khap mai hei kumin kumtha footballing kan thla thei don ania sang ni somni panga kat nal ba thalutuk wow an defender in ron beat tat mai ya veteran ni Ari Benjamin an uma ma som kima lo la a dika ngak te number 10 khel tra midfield alu mani Ramhlun United veteran team hi veteran team an ti tle min veteran la khel phachi lo te po nom ve thawa anu mani ti hian football khel thin ho ka in khel vele hrim hi a hlua alom om dam takin F Lalrin Moya Aizol FC manager B thara tran la ri phat mai ni second division first division khala khel puya college veng en kol pialama khan ama hi la khel dika khiang te sar dika reliance tikhan shed dewing karing no pangli ka kan head coach khani som kima Tata Football Academy chuak ani hi ball hi thiam ani result san yo ava enroll thave ase Zarkot tlangwalin low block tat Efan press wala an right winger
Dika David Din Muana Papuya star player in line la hlom hlok vut vron pe tharim a the phalo chi chi har ve dewani han fan deuh vak hi har ve tlat to hian kan cover anga engemaw chen chu darli le chan ve vel thleng in khel hi kan tuma phone ina dai chin memory na dai chin kan cover ang bi thara la van konfi em konfi sul ret a chip goalkeeper in lo dang man ani kutin Ari Benjamin an hun laia footballer tha thio hani sompuyan bola la a ram hun lampang hi an ming ka khelo tlat ngak te ti lo ngak te le sompui ka khe em a pazuya khai ani so mi fit reng me ni pote pet ko thei ni ha aron da dik lu tuk sompui tan ama bon ve sompuyan assist ngak te ani lo ngak te ro man lo number reng puyan bola pasa salem veng dikan bola la fe pek don avan drop thave bi tharatan sang hret ani 1 versus 1 keeper nen keeper chuwak kon fi ve kai khelai lo ko var tur hi an om ve chi lo mai the ya poilo reng puyan bola la a dikan ball ron collect le ni papuya pe David Din Muanan ball la ani sa mugum phei tang to me bi thara avan la aizor fc combination thalu tuk khan ni bi thara te David Din Muana te dika khiang te ball vat thajuk ve f lalin moya bi thara tan pe tha bi thara nan siam thei Ari Benjamin enrol chi adu lawani hliam pal te hla uma phim khur ve to khop mai ngak te an bola la ramhlun sport ramhlun united thi veteran an tha khop mai sompuya mal som kima wak red tha ball thiam ani ngak te mikul ball thiam hepo pedam dal zel mai ni pazuya hi che wa han khong rem tak amang kumru lai chen a khong deuh berang a tha e mai kum som nga hi chuang toin karinga ani hi thalai zinga po la tal na phar khap mai mal som ki ma ball thiam an kom vela ngak te dikan lo le intercept to thave bi thara bawal lak dan hi bi thari ania ka in zom zat zel kan ti kha tlan chak lu tuk efa papuya aria offside lat sararia ani khu sararia hi Ari Benjamin hi Mizoram University khonin football coach na oma ama chi hi Mizowa head university chuan MZTwa coach football coach bi kin omani chuan pumoi te ka te ho hi volleyball an ombe le thunga han
sang sangin an ve chuan Mizoram University hi sang ni le pariata khana alo champion pui to ani voi khat an champion a chu an la du tok deuh re ni oh helama hian team nei tu ela zadeng le Alexa kanan dikka ayo het sual tlat mai à chunga tanga han lak khian mel hi fia lo lut tukang ti a hlau ve sia mel lan hi har ve deuh kan zoom kan phone zoom hian a phalawa minute som le second som ma pahnih minute som pakhatang khel trep ni hi ala sadeu nain aliam thut zelani darlia chanin vot varato zel Davidin mona van petrathin ma se reng puya judo coach kan ti kha helai RG a hian caretaker ania fel khop mai ni hi mi thei lo ngai sak thina ngak te à ngaka pazuya ngak te pele a ngak ten left and right in switch par thei tlat mai David din muana bi thara intia ti le don bi thara ari apya sarari hol phalo tugen ji an ni hin khela zaen dal ram du te ho ne a player en goal thin te ho ne hai khela ni veterana chuanin goal score thei lu tuk thiam tak mai la ni a hun lai ein khel kan la mu ve man lawa wi khop mai sararia ani hian MZU Mizoram University 2009 2010 akhan min thruai voi li kan zin mana MZU mingin chuan 2000 kan chol le wanga 2017 khan chance min pe a azara hian record te kan nei ve pha ani MZU team kha 2017 a East Zone college somrukle palia khan champion a chuan a goal ari Benjamin kan soi kha ni hi chu goal ma 18 box a chune Ronaldo paliana khani mai Brazilian Ronaldo Brazilian Ronaldo khan style la zo goal score chunga chun mama poi khel thei zuk mai midfielder palian ani ball hi ada dam ve khop mai sareng warm up na ngai lo activity khai lo dengi basic nge te sem ni chu ari mama left back up pengem hoi zau khop mai khu ta rai ta pazuya tan pazui hi ball cross thei kan ti kha ball pet na kal phong zel mai ni pena shet ela zadeng
ela defense a pom theya forward a po wing a pom thei utility player dika khiang te bi thara pe a bi tharan David in mona David ta elai chuanin I league vela lo tal rep to ni Aizawl FC a khela chuan ISL a khan Delhi Dynamos vela khan a khel boka ela zateng ani ku but thar bun le khani eflarin moya efa ngak ten mama peleta efa na chu in liam pal a lo wang hian an kal deuh tak lo thin chu deuh tak tak khi chu an kum le an wait mo ai lo deuh to wang hian in an tilu tuk du bik lo in khel thiam ve to khom me in sut pop pop ang chi kha chu ni chi to lo robot ta zar kot Maman bol la a fan pe chep ve Pazuya cross ball pe nichina mal som ki ma pe gol na turat chance pe tu khan efa ngak tere efa ball in liam pal khan hom tat thadi ha chu dika in kheli ka ain liam nu ba ga lo chu ka hmulawa midfield chan ball hi pet pa ngai khop mai kema kula ti vak chi tan vak chi khani lo ma se a ke ball om chun hlau om khop mai maman robot za David Drin muana apan rol te va efa ka tlan tlang pal lawa ela le mal som kima som pe ela na save wow out man lo tat nè lo out man chia ani chu Sompuya hi la active player a chiar tel chu ni che to lo ma se la khel thei khop mai tak sa en chuan an la khel thei lom khop men an tak sa te ngak te avan pe cool thin ve mama sompuya sut thengem chansane avahan moi va ha chu ma som ki ma ramhlun sport complex tata football academy chuak kan ti khani ani hi sang ni le pahnia khan pan midfielder ania Subroto Mukherjee cup under 14 a khan kal hawa lian trăng to khop ai a ball pe thi dik zuk pialama hian ama hi ai fitness aron maintain a in hliam dam le ania professional a khel lai khan in hliama du angin a khel rei thei lo ani sompuya Davidin buana dika ari robot ava thave bi thara kan huta avan rol tha em e fatan aria
ari Benjamin ai han chip vel kha tuma le min ball lo pial ve zu ani ha avan uyom em apolam tan hian nin aron en chia mit men te hi a har thina te de sut zel ni ball hi dum nul zel ni a var po pet ma se dum nul zel Robert goalkeeper hi tuna Aizawl FC a khel mek Aizawl FC keeper ani training amain training anei thina lai RG hen phalnan pe a lai hian workout thina bi thara ball thiam tlan chak boxi oh Messi now bi thara dikka oh ball hol thea F Larin moya F David in Moana akala ziu ni bi thara shooting chance ania an suta goalkeeper tan omziam no defender in low block tlat Pazuya mama midfielder palian mama Ramlun United thian midfielder palian an ne ngak te mi cool om boxia anin dai zai khop mai aron siam chho popa ela Kumin sahni somni pali December ni somthum pakhat ania ei ti hian man jing dia Monday jing hani ka thia ka in khel last nan kan tiama se last tak real last sa chuan ei Ramlun United le caretaker team tia ron siama la ten fak om khop mai ti hian ron siam theirang mal som kima wow chunglam pang char kan lo la lom le in khel kan lo en heina in khel mit pang ai ka lo en char lom som kima ngak te a dikan bum van do tho som kima van bon thei ve da thalu tu Aizawl FC keeper ni tan chuan boina tham kha om lo that ari ball han sit vel te mu no mania a kiu te mang thiam mania Aria pet goal thing mo afahan tok fa dinglam le velam zong in pet goal ve tlat mai saria ari Benjamin kan hule ta ani hi futsal ngai na lo football ngai na khania tuna hian Alexa sangni le pasari sangni pariata khan Chandigara kan kalhawa Alexa te honen hian ani hi Alexa kanan khani Samson ram eng moya hian min shuai howa Alexa te honen hian general te anti velte tian te haute shuai te junior lal eng kima ti te junior hi aboral to lian zawa zotea ti te Alexan bola la a David na ron pe a David te honen hi under 14 ankal ho mai thei Alexa midfielder Alexa ani dika dikan ela apea elan dika pelea
Alexa kang set dika pusa oh oh ngakte a tisul tat mai Alexan ball la a elatan pe a oh David in muana efa oh Alexa tan an pot ve tang to Alexa point khel lo na ri ve de to artificial turf oh ma khan kain khel ho thin ri ve ngar to khop mai 2011 a artificial turf kha aman tran theya dika avako ve dika khiang te asat gol te la ani so Achilles tendon rupture khani ve hei at kaizat nung lampang atha hi chat to nikum khan tro lut ro lo lut phot ula nikina nei gan lo cover char phot anga ai khel thei vak hi karing to lo a workout na saboka ala fit khop mai ka be sei a pha khop mai be sei ai na tha ani hi a license AFC Asia Football Confederation ho khan a license holder mizo panga kan nei zinga pakhat ani zinga henda kar khat le chan ve tal workout ji ani fitness lampang ai ma chen thrisel na zongin minute som ni le pariat oh David in mura avan pm oh Alexa kan muwa ma se a to pri photang nu lama tang po tang ang vel ni ve to lat Alexa hi ei zon na te adang ta dewa chuwang chuan in khel ngai ta chi alawa ma se a hun lai chuan ri phar ani oh poi mo lu tuk elan Alexa phak lo kha crop chi yoran de efa Christina pasal ariata na pe avan la thale em wow bi tharan gola na tem papa ase goalkeeper lo tha khap mai la fan thui thei khop mai ramhlun United second half ni omdana zirin kalut veang adum phei nual ni ju boi thak thina tuin zia ka in khel to a tlailama hian ka in khel vele hrim dua ni khata voi ni in khel hi chu exercise lak lo lem lo hi chuan in kan zo vak lo ang ti hlo ma chu wang chuan le ma in dim ve lo hlekhi ka ngai zia khanin je te ho nen pute te John 316 na te ho te John lel pe khani chu tian te ho te chuan umama esman som tluang te ho te hei som puya po in khel som puya te chuan zote ral te mo te ho ete Zara Republic wanglai ni sport writer tian te ho te non som ve kan vat tela avat thave som puya goalkeeper ala fit zek boka ala lau thonom lo khop mai aria bi thara avan penave dikat phangem phalau phachi avan ne sin bi thara chuan speed in a pe aria akat dik te lut tok ril ru chuan a pha taksa chen phachi to lo ni
vàng lại ngay chín về ngót tầng mà đó cái này anh forward ta là phim phê rồi cả anh ball khởi té anh hold anh seal tí về té mũ nôm chín khóc men anh đã đàn anh body đã đàn thế mũ nôm chín bi thara kan mua aria efa offside anh ham em offside anh ham anh phar tắt này offside anh efa kha ti phot ro ila ha lo han tlan ti de chat charang ai minute som thum an ko var to a hian linga poni se eng poni se an la chau thei turin anom lo sim mo kumhlui a chau oi lo sang ni som hi palia chau oi lo dikan davidin mona ama mana ron hol man tlat som puya shat le theiam som puya van bon ve what van goal chiang tru bon botol ve shoot bom mày nào ha cho chiang net pot lang te jen la khop mày an mu nom khop mày ram hun veteran hi an veteran lo khop mày an kum chu thu san ni se an mani physical fitness hi thabon top na kum veteran football tournament mu chak khop maya start a za ne elo chi kha ka hello true all velnium true one more som man som ki ma khana pet goal turon sin a khan true all ai ne tao khop mai mu no mai an game trim mai chu class zuk mo davidin muana dika khiang te an chess ban chak ani concave le convex oma chess a hian bi thara aria saria fatan alexa lo oma ma se poilo ve ela zadeng ela across defender lo in roll ma in avan tha a thalu tuk tat ela hi cross ball thiam lutukania sira chuanin rephei ngal pura an cross a ani hi le khazira wangin a in khel tam lutuk lawa som thum pathum ela hi license coach thoni ani po hi Association of Mizoram Football License Coaches khan AMFLC dia chu efa bi thara ala fita sin bi thara hi mo akele ball hi magnet anzoma man chu ti the hial ani khupur mer khop mai ball an kal khai hian ti to mai ni Robert ila fit sardi ga ila fit I ball khoila dikkat aria na hold man lo tlat corner chuak to po kha lu non thei vek ani corner mo bi tharan ball la chat mai ni kulikon FC kulikon a kan khel ho lai chuan kan key player ania pir ain vai Alexa kan muta tuna han avan tha Alexa pet go chi half time ron ni han thunga chi thunga van
หนวมทีเนี่ยอ๋อเฮ้ยอันนั้นหนึ่งแล้วว่าไงอันหมูน้องมันนี่อ๋อกลาสซุกอันหมูน้องแม่มินเกมให้กันเราสตูดี้นะซานี่อ่ะเฮ้ยวะซาดิไอ้รถฟิตสิอีบอลอีสุดเบลเขาจะหมูน้องเขาไม่ซาเรฟ้าอ๋อเฮ้ยปาปุยาเดวิดาวันหมูน้องอินหันข่อยเวลตักเขาจะบอลอินข่อยเวลตักเขาจะหมูนวมครับเนี่ยเฮ้ยเอ็งกี้ฟิตแรงไหมอ่ะบอลลึกตึกบีทาระไอ้ซารารีอ่ะโกลนี่สกอร์six sec one big back เห็นไหมปาซุยาบอลรันโถเพย์เวลสมกี้มันลากตัวสตาร์รันเปย์ได้ก็หมูนมครับไหมอินตินวังอ่ะอินเปเจ้าเซลเขาจะหมูนมมันนี่รำลุนยูไนเต็ดทีมด้วยเหล่าตัดนักกุมาที่อินฟอร์มูล่าอินเตอร์วิลเลจเวลเคลต์โปรมาเซ็นทรัลเวย์เมอินละบอนอินละตาลงับครบไหมกุมาเตะงักเตะอันละบอนครบใครตัวนี่ชินะริปุ่มเป็ดโกลปุ่มตัวค่ะโกลนี่นะสกอร์ตัวค่ะตัวเงี้ยโมยน้ำว่ามีเป็ดโกลปุ่มตัวค่ะบอนเวียเน็ตค่ะเจตั้งเตียนเราเหล่าเดียวบอลค่ะรีเพย์for Romaniaกินอะไรกันลูดเวียงเฮ้ยอินละเจ้าเราหมูน้ำตักกันดิหมูน้ำตักกันทีมที่จุนทานี่อเล็กซ์เตอร์ทรูบอลเขาจะหมูน้ำครับไหมตัวเองทรูบอลไปค่ะอเล็กซ์ค่ะโมทรูบอลปาปุยโมไปสวนเบคครับไปสวนเบคअच्छाอะไรเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันดูตกเรียงสิ่งน่าฟันเขียนตอนสิ่งน่าฟันเขียนเละจียังเป็ดตู้ขันว่าเละมานี่ทูบอลเป็ดซิกอังคำว่าอะไรดูตกพอดัง